At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata diditing kay paragkakarabaho, wenno paragina na. Kuyugan da karod, gagayam ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Ay, Pupoy! Nakura pa yabigat ko, Pepita. Ano dyan ko ng Pupoy? Kunak, nakura pa yabigat ko. Anya? Naidumdum, mati kablaho mo, Pupoy. Hanggang sumber ka pa ya. Nariga mo, no, dito'y talatan sa ango tiri daw. Sumber ka pa, Pupoy. Yaman nak, friend. Paggisaw, agkap-kapiak. Ket, ada ti termos dito'y sango ta. Broad coffee day ta. Nala, ikamlatan ta magdita sango. Talaw day ta magdita. Takunak, ang mga noumay kayo kada kamuto, kambudoy. Ag may sa ako nga imay. Ta, mabwisi ta, tigipusa ni kamuto. Ha? Apay? Kakaiso na, ana silawak at tukak. Kinaldong na. Ha? Kunak kumapamigat ta. Isaw, anak ko nam itay, anak ko rapay, abigat mau. Dahil mapipita. Jesus talaga naling ka ah. Sinapsapak ti imay ta amok amasapsapak ang agluto. Jesus mabwisit ak namin tipusa ni kamuto. Kinalong na kainan di siya dagat. Anya di ko ram, Pupoy? Ha? Jay pusak, tinangkalong? Kamu tau, sumber ka pa ya. Agkapitoy pa, sakpay mapan kayo ti garden. Ay, sorry kamuto. Imo na akong dito ita, mabwisit ak tipusam. Kinalong na tayo tukak kumapamigatak. Ay, tukak! Abay, napan ka nagsilaw, aya, idirabe. Umat, di mo na puutan na. Kasigurado, naiimas itulog mo. Ngumawanan na. Kinalong ba tipusam? Nay. Apay nga iti sitak, di namot kalungan. Kat, san ko pa ya kinaluman? Anya, apay, anya nga min di sidam kumakamuto. Ha? Ay ka. Ano di sila, masaan na nakalaong kamutaw? Asin. Oh, talaga si kakamuto. Kalukwang damot. Kasano, kunam anapan ka nagsilaw idirabe. Dinto asaan mat. Luklukom ni Pipita. Oh, ang mga numamati pa ikingkan. Ay, loko ka Pupoy ah. It's a prank. Oh, rason mo lang dahil ta makikapi dito'y. Talaga si Kapupoy. Nangal-alaan mo dita, it's a prank. Nakita di Facebook ah. Talaga ka mo ta. Hanggang nagluto ak mo diti sopas itay. Apag-isaw, napudaw. Mabidlaan. Tag, sopas tayo pa man. Kabayatan ti panag-inistroya tayaw. Ay, baka upapayad na kito'y damdamag. Awan lakit, positive COVID, GCQ. Nay, apaw. Kayo mo ito'y rice. Uwawa. Pagiwarnak mo tapos pasahan niyaw. Wag, boring na kito'y damdamag. Pasig mo't aseryoso. Positive COVID, GCQ, ECQ, insecure, barbecue. Sa balimutin at barbecue apaw. Makanday tan. Ay, boring. So boring. Maistrisak. Daytan apaw. Upgraded niya po nga. Amunan ti may stress. Itaban pa'y animwar ka iti silid mo. Apay nga may kadito'y teres abalwartek. Awan apaw. Balwarte yun dito yung agpaysaw. Pag malmalang ngagtantanaw kayo ulat na dito itirais. Kawan, counting dos ang labas. Tambay parit ka na kami as senior tirubuan. Ay, maistrisak. Ay, apaw, tapno saan kayo ang may stress? Tuladan da. Makita yun dito'y. Iso nga imayak dito'y, tanapigpig sa ti signal dito'y. Dito'y silupong ti solusyon iti panaka-stress yaw. Ano nga iti cellphone? Tinasaya at apaw, agpagatan kayo pa iti kastoy kini mamay. Ta ibagak to, noon niya ti pangaramatan niyaw.
Anya? Cellphone? Wan, daytay, nagat-ngato, tiram na. Amuyo pa yan nga ibagataram. Apay, pangan-anuan nyo ti cellphone. To solve my problem. Adda problema yo? Apay nga itala nga ibagayo dayta. Ay, so boring. I'm stressed dito balay. No ada ka no cellphone, it will listen. Kasta. O sige, bayan nyo. Taigatangan kayon to inton bigat. Ay, sumuro takag pili Anya? Saan amabalin ta maiparit kada kayo a senior ti sumrek kada giti malls? Wano rumuar dito'y balay. Kalawa, kau mga kita. Anya daramidan bigarodan. Stay at home. Urayan bilatan ti patay may. Imbes kumamot nga agpahiyar kami. To enjoy. Tinababata lang. Napanawan mi dito rabaw tinaga. Awan maaramidan tayo ta isumot ti protocol. Protocol? Awan ba si kastay na panawon may? Pistokol Isu ti adda. Dadapay laang titang iduldulan ko ti pistokol na apong ngaw. Naspak. Hay, ni apong talaga. Nauli magmat dito'y balay. Nakaturog nga ta ni apong. Remuar nga tamat ni Daniel. Wano, madamati klase na iti online. Mami? Daniel, adda kamot gayam dita kusina. Nabisina kami, Mami. Apay, anya talutlutuam. Noodles, Mami. Anya dayta, nangisit mat noodles. Buwan, Mami. Korean noodles na ito Kayat niya pong. Agudwa kami, Mami. Kayat yumait? Nan, ramanak man nga rot. Ops! Para kada kami kiniapong na ito, Mami. Pangiluto kayo, niti para kada kayo. Taipan ko niti kwartok na ito, Para kiniapong tada dita may sa abawl. Babos! Naglukon. Talaga adin akong imbingayan. Ay, sapay na ba nugak ide opisina? Wan nga nagpaiso. No ka na yun noodles ti ipaunag dadanyal kan apong. Saan anasaya at iti salon at dadayta? Nagrigat mat ngaminan ita. Uray adako check. Marabihanak lata ang makasangpot dito'y balay. Anagadumot asita-sita iti dalan. Nukastoy laang. Marigata na. Agos, mabanbanugak iti opisina. Kalubablatan di talabisaan. Sa anak pa yan mabisin. O sige, da kayo ti makaammo apong. Kalubaklat tangarudan. Talawan. Ang kapiyak lang ita, bigbigat. Makaammo kayo nga rudan apong. Tani, sumre ka kun iti trabaho. Sige. Tano ang bisinak no alas 10. Isundot pandagan kon. Ipapudot yun to lang arudan. Ta sigurado, nabaaw tundag ito'y. Duwag kali. Pagdranagam aya. Aywan gayam. Tayo cellphone apagat-gatang nyo. Inton maluman asangpet ko Ta dumagasak to ni Jaymol no malpas ko ti trabaho. Alawan Tako na ba iparit at sumuro ta. Apay apong. Anya a color aya ti kayat yo. Daytay pink sa nakisit iti likodan na. Adda nga takasta. Adda! No ita panawan, adda amin. Adan to pa yan ang sigog alalaki. Ang sikog alalaki. Kawan! Ay, awan mon. Nauna ka man na nidamag ako nak. Nabuyak iti sibay. Ada nagsigog alalaki. Aramid daytan ti pa nagduras ti siyensya ako nada. Ang personal ta. Ay naapong, nasaririt kaunay. Ala, mapanakon. Ay, inak pa igayang bilinan ni Daniel. Sige, baka mo ka.
Wow! Apo! Na, anyaman daytan. Sakitaan nakpaiti pa baba. Pangato. Tayta, ati postura men. Nakapolo kamot-kamuto. Ah, Wow! Kimapo kamot iti talo digusan kita. ha? Sasawamot. Yung kakatagsukatan. Tasumurot ka kanya. Me, papananta. Ay, po aya. Adda umay agpa-seminar iti co-op building iti ili. Mayat ka no ta isuro da no kasano ti mang bonsai kada iti mula anyog. Kas kada mang pabunga iti lalaki a papaya kanda dumamay. Aya, urayan na kalabas sila na. Tabasa lang ti ulok. Ah, anya? Hasos. Apay ta ulong laan. Agdigos ka. Kamuto, isupay di sabon. Kunada nga ruden, tipid-tipid kapag may time. Ay, po. Makamu ka man lang. Narigat no si karang ti guwapo. No si ka, ti pinakaguwapo. Masapol asak matinte sumarsaran no. Di wow. Apaw! Nagwapo kayo na sumungad, Pupoy. Kamutaw, papananlaw. Kasi postura yaw. Ay, Umay da ka no, haranaan ni kamuto. uy, uy. Saan na ka man? Tila sasawamot. Agharana nga ang gitara. Saan aya akas tamat lang tiket asawan ti kaantata ditoy? Oh, tagkakantata yung kada pipita. Kaya't nasawan, harana tayo chay. Oh, di haranantan ni pipita. Saan aya akas chay? Akapela tayo ita, akapela. Ipakat mo man ang takalukwang, Pupoy. Ay, Gitara tayo. pinapuno na. Naggapo kami nakiseminary jili. At nagtaros kami ditoy. Ay, isumot lagaya man nakapolo kayo adwa. Kasta kumakanayo na, ha? Ay, nusak. Guwapo ak na tamat akan kanayon, pipita. Tsaka mo akin kamuto. Ha? Ni. Apay, asak man. Ay, sabali manen. Ti papananti sa Ngala, urawang gitarag. Kanta ka no kayo mo. Sayatam. Tamangan nusan na ta pag merindahan. Nusan na magustuhan di kantam. Sige man. Oh. Sige. Ta sumublat tumot ni kamutaw. Daytoy akantak. Ket para kini kamuto. Akapela daytoy ah. Ito yan. Sige. Toy ayat, cooking ka. No. Toy ayat, cooking ka. Toy ayat, cooking ka. Ayat ko. Adik ko. Nyo day ta kantam. Ag subli-subli mo. Wala. Apo, kas magay panagsubli-subli ti di lagi. Baro, adi na maibaga. Ti ayat na kasya. Kayat mo bay. Apo. Ay, gusto ka, Pupoy. Niman mo't kamuto, ti pagkantaan ta, Pupoy. Like and subscribe. Please like and subscribe. Agmay sa kamot kay may Pupoy. Nagkuyog kami tayo kan badoy. Ngam, inaban ni kamuto. Anya? Apay, papananda ka na? Napandaman ti jay barangay hall. Barangay hall? Eh, anya taramidan day jay? Nangit ko nga men. Kaya't may kamuto. Ti agi dunit kadagiti mula na apipino. Kan organic leto sige barangay hall. Ay, maawata ka. Nay, nagpaisaw. Sayang may dagiti nateng tayaw. Ta saan tayo mutlaeng ama ibiyahe? Takastoy mo ti sitwasyon. Makatulong pa'y. Correct ka dita, Pipita. Itunit na ti dumaan natin iti barangay. Ta para kano dagiti kabarangayan tayo. Nay, wan ngagpaisuan niya. Apayatsak na panunot dayta. Ay, kita man. Dayta laonay iti dayawag kin ni kamutaw. Managtulong. Kinaasay iti pada na ataaw. Akasam. Napanunot na ba iti kasta? Idinto dagiti daduma ababak nang dita ka. Saan? Talaga abot ni kamuto ah.
Kasno anya ka no ti pagtutungtungan na itay. Tumulong ak tulatan nga agparat kadagiti letos amay panigiparangay. Oh, nagsaya atin ta na panunot ni kamoto dayta. Sige. Ag-donate tayo nga agpaisaw kadagiti nateng tayo. Para kadagiti kabarangayan. Uray dayta man lang mati maitulong tayo kadagiti biktima dayto ya pandemya. Iti dayto a panawan pipita. Kasta saan tayo uli amarik niya. Wen adda garden tayaw. Adalat ta pangalaan iti sidaan. Saan akas ijay syudad, pupoy. Nagiin na si dagti babalay. Sa awan mo't pagmulaan da. Grabe nga min matngagpais dayto a pandemya. Adto, tinaawanan iti trabaho. Dagiti matatuma. Gapo, tasaan dan ama kabiyahe. Awan matan pagalaan da iti pagbiyak da. Wen pudnot ako ng pupoy. Sige, urayan tangarod da kamuto ken budoy anapan ije barangay. Tanukas kasanaw, agitid tayo pa'y iti seeds ti letos, ken pechay kadagiti mayat ngagmula. Imbagla pangalaan dan tumot iti sidaan da. Tanay, kastingag paisun ti sitwasyon. Wala pipita. Wen ngagpaiso. Payatsak na panunot dayta, pupoy. Ken tumulong akmayt ngagburas iti pipinaw. Wine! Imbes nga ilakaw, itid tayo langan kadagiti kaarubang awanan. Nakatulong tayo pa'y, san kaday, pupoy? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe at nagtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Agyaman ak nga rod, ma'am. Okay. Bye. Anya, day ko na. Masapol mo ti katulong, nansay. Wala pong. Ngamin, ada seminar ko iti makadomingo. Kat awan kadwayo dito'y balay, bayat ti kawan ko. Oh, well, it's okay. It's all right. We can manage. Kan napanunot ko, kasapulan tayo at talaga ti katulong. Tapno, ada agluto. Agdalos ka na nyapay. Nang runa iti agluto. Ado mo di ti noodles. Ikan lang iti napunot na ng solban. Saan ngamin anasaya at ti kanayon a noodles apong. Nang runa kada kayo na senyor. Aha. Narigat mo't lang ti umatidog ti biyag na itanan say. Ay sos. Takumaron ti kinarigat. Napipiyatay matayon iti bising. Ngamtay matay iti COVID. Tamapuuran. So scary. Di apong, tila ibagbagada. Basta, mangalaak iti katulong tayo iti agency. Tapno saan tayo amarigata. Manipod ka di pa'y bigat asaan a rememwar ni Daniel? Ay saan? Nangagkoy tayo nagpigsa ti patugtog na itayo daw. Daniel! Rumwar ka ditan, tamang rabi itayon. Agura, ita matayak pa'y. Anya? Diyos ko, apog. Anya ka din ti mapaspasamak iti anak ko. Ay nangagmutje ko na. Matay ka nupay. Nala, umay ka. Enta kitaan. Ay, apayan anak. Wait lang, mami. Daniel! Lukatapan na ito'y! Daniel! Matmataya ko, mami. Anya! Apay! Anya tan aramidam! Lukatap na ito'y! Rumor ka! Like and subscribe. Please like and subscribe. Oh, atoy. Mangala ka pa iti si Daang. Talaga ang mga anak, mami. Nabisibisi na ka talagan. Kaya't ko ti adobo. Dato'y adatukwa na, mami. Isungarod anag marketak itay, ta di pasig a noodles ti kangkanang. Saan ngamin anasaya at iti salunat? Kat noodles ti ado dita, mami. Ti ison. Saan laki ting expired, okay na. Bayam, tano sumangpat ti katulong tayo, at danton mga sikaso iti sidaan nyo ken apong no daytay awanak. Okay nga rin, mami. Nalpasa ko, mami. Mapana ko na itirom ko. Taisin ko pa iti teacher ko, dyan nalpas ng assignment ko. Tidak disturban, mami. Please. Babu. Bawal tinatagari. Ano yan, ti anak ko?
Minanawa na latan to'y nanganan na. Ay, nagrigatan ti sa adin ti ina. Siyak lang at ati kastoy. Agkalungkong akong tapno makainanaak mo tan. Dasaya at mo't nutangan. Kasta anak mo. Nakakulong latan iti silid na. Ti pagdanagak apong. At dadagiti jak maaw-awatan nga ibagbagana. Amangan mo't no aday limlimod ti anak kon. Ay, anya kumangay. Nakakulong latan iti silid na. Sa di na kaya't asumra ka. Nurumwar, ilak na. Ay, sikapam Sikapak apong. Anya ti aramidak. Nasikap dagiti tutubo itan. Isu anas ka na nasikap mo't dagiti naganak. Apong. Ay, apo, di mo pa ilamagit. Apo, uray da kayo. Tultuladan yun sa amatan ni Daniel. Kati sumot. Nangako di anak mo. Di mo pa ilayang naawatan. Nung parikot mo di makastrukit ti silid di anak mo. Makaramid ka iti pamuspusan. Anya nga'y apamuspusan na pong. Kagura nakmat no pilita. Amanga no grebilde pa'y. Ay, sus, nagkapoy kan aya nga ina. Isip. Ibagayo man nga ron no anya ti kasayaatan nga aramidag apong. Bagam nga agdalos ka iti silid na. Isip ko na nga rodan. Sikat. Tapno makastruk ka. Uwan nga agpaiso. Apay ajak na panunot day ta apong. Tumpak. Sige, aramidak day ta inton bigat. Apagiso, holiday inton bigat. Isunto ti panagdalos ko iti silid na. Inako na pong. Da kayo pa'y laang ti makaam mo ditoy. Ay. Mabit lang, wait a minute. Tay cellphone ko di mo liplipatan. Ma'am Iris mo titi marapay agency. Hello, ma'am. Kaano, ma'am? Tomorrow? Awan nga ron, ma'am. Talaw ti pagserbiak, ma'am. Awan parikot, ma'am. Anya? Ay, uwan. Holiday no bigat. Isutiway ti amaw. Iti panagkita mi ita opisina. Awan, ma'am. Awan parikot. Awan, ma'am. Sige, ma'am. Bye! Adda manan makasapaw liti serbisyo. Talo ka na dagiti bumalay. Sapay kumata na saya adda. Tapno sa anak tuunay amarigatan. Pipita! Yahoo! Pipita! Adak dito likodan ti balay, pupoy! Nek, wisi ka ba't dito'y ayan dagiti tarakan mama nagpipita? Tarakan ni kamuto isumay tinangaramid iti basit a paglinungan dagito'y native a manok. Isupay ti mang bambantay ka dagiti manok no awanak. Nakaumay ka man. Kwa, intulod ko di ba, kan sinungkit ni kamuto abunga ti marunggay. Hindi sukon di balkon mo. Aya? Agyaman na ka, pupoy. Apag sisula una di bungat marunggay asag po ti native a manok May ngagpaiso Mangtiliw kayon tong araw, kaisot lutwag a pangaldawan tayaw. Ayos! Uray siya kung timang tili, Pepita. Ito dum kadagiti agkarkaray kay tatiriwakon. Sige, mabiit lang nga raw ta mga laak iti ipakan kaw nagiling amais. Iso ti pagkurkur mo, kanu manganay, isuntaon ti panang tiliw mo. Apo, imbag lagi din. Nakakapagtak tinapaya ko. Ay, unay mo laki ta paragikot mong pupoy. Uray datayo mo tayo sa sango. Kababain ka ni Pepita. Baganan tukit din na, sarangusong ka itidi ko. Okay laan ka mo tao, awan anyaman na. Talagaan na bisinan ni Pupoy. Nagsabat di bising tukit. No? Hindi masanap. Di ba'y agbalbalikasan kamutaw. Kamutaw. Agyaman na kiti bunga ti marunggay kan naluom asabawain. Una. Nasamit day tata naluuman at inibba.
Lutog aturon inton madamdama. Bagla ang pagsasangwan tayo numalaw. Sus, Agjajaming tayo manggiday. Sakbay ang pumanawak manay. adda manen awag ti marapait iginsay. Wen, agluwasa ko no bigat. Ah. Agkita kami kano iti amok iti office. Ket sakam to agtaros iti balayda. Ay. Ay, awan man ang arod. Awan ti pakikapiyak. Talaga nga awan. Isu asur-surwam ti agluto amasapa. Di ka makikapay kan ni kamutaw. Ay saan? Ngamin, nakaro ti panagasukar na agasem ta dakot sara. Maibos sa dagos ti asukar abos na nagngina. Anya? Ay saus, di mo unay pupaw. Ay, sus na pala lumat adwa ako tsaran kamuto. 1.5 matasi ka. Di mo unay pupaw. graso. Tama nga numakaala ka iti sakit. No sobrama iti panagaramat mo iti asukar. Kan uray ti rice. Saan kayo unay? Lah, apay mo? Kadamat itad nasakit si sobrang na po kasta. Adda, makakalbog ti rice. Imposible. Ngamen ti rice. Nabaknang iti carbohydrate. Isa nga agkalbo ka. Ano nga palaluan po, boy? Ay, sana all ako nada. Like and subscribe. Please like and subscribe. Apong, di mat history ti sorsoryo idi. Yes, siya ti teacher, iti pag-isursurwa ka pagadalan, iti history. Di awan ni gum na libro no agisura kide, siya klaang da siya. Ngamin, memoryado ko. Dahil sumit nga ron ti major ko. Sige man nga rod, Apong. No agpaiso, kaano nga rod abintak ti World War I? Easy! Iti July 27, 1914. Wow! Bilhima kun ka na kayo, Apong. Dahil sa lang kinamagam, awanan. More, come on! In Greek mythology, Apong, asino jay goddess ana in love iti bagbagina? Ni Narcissus. Na in love with iti mismo nga echo ti boses na. In love with his own reflection in pool. In lumos na ti bagbagina. Iso ada jay. Idi ada nagtubo a sabong iti da pool. Impanagandan iti nagana Narcissus. Wow! Amazing kayo talaga, Apong. Amom. Tito kasaya ata nagbasa-basa ka latay ti libro. Tapno adu ti maadal mo. Naluma itan ti libro, Apong. Namin, adda amin ditoy. Dita cellphone? Nagbasit dita. Nalaon na amin ay ate adda tinapupos ko la libro. Wala, Apong. Google itan ti mararamat. Ada ni mamim. Ay, sige, Apong. Kani. Wait. Sit down. Apag isulti ginatang ko a pisa. Wow! Pisa, Mami. My favorite. Nan, yawa to kanya ako talo katakon, Mami. Atoy. Gimatang akmeten iti cellphone niyo, Apong. Wow! Thank you. Wow! Kinayag man, Mami. So, no. That's mine. Don't touch. Kuwan ka di, Apong. Wow! Nalanan. Wow! Napimpintas pa dito iti cellphone ko, Apong. Ay, agsukat tayo. No. Alala, madamdama daytan. Kanan tayo pa iti pisa, mabisina kon. Apong, ipantayon ti kanan tayo apisa iti kwartok. Taisuro ka na kayo. No kasano ti panangosar dito baro a cellphone nyo. Umayak, Mat. No way, Mami. Mangan kayo kit din. Tapno makain na kayo meten. O, Apong, umay kayo na. Yes. Baka numaagaw pa ito'y personal belongings ko. Just kaya nga hubingan. Malangan. Apay ako. Asino ti karodyo? Diyanak mo Very strict. Iso pinanawa ko ni Jessilid na. Imbatit Jessilpon ko dyan. Apay.
Nagsakit ti right thumb ko. Iti namayaan na. Sanak pala pinagmula-mulakat. Ay, sarsarang man di cellphone. Anya? Isursuro na ito'y tangan ko ti usara. Ngam, kaputa na ilawaan ko mutlat nga aramatin to'y tambunok. Pinakilan nakit din. May salaan ka no. Sige, katawaam ti kinaduldog dyan anak mo. Apa, iti ko na Jack Balsam, iti naramid na ka dyan. Binanugnak. Palsan nyo day apuyo apong? Apa, ilitirita kaya. Awan lang amin cellphone, edi ka tapanawan. Maadal kung dumutlat ta, kimatlang ti di mabalas. Makita na. Anya? Like and subscribe. Please like and subscribe. Ni apong talaga. Kaslaubing na pasunod. Kimat kanulaang ti saan mabalas. Amok matkit di. Sa una lang day jay. Amok no kasano ti panangdungo na kini Daniel. Manipod na tayo damamakin pa iti car accident iti college sa. Isun ti sanggir ko. Kat itan tabaklatan. Rabang nalaang nga ipaay ko matkan kuha na ti dungo kan panangasikaso akas idi inaramit na kanya. Iso rumbang laang amang laak iti katulong. Tapno, ada katulungak ang mga sikaso kini apong. Ay, lalakit na kita paspasama kay. Ay, Diyos ko. Umay samot dun ti ukong. Isala ka na kami, Apo. Apong? Ano ti baybayaan nyo? Oh, dahita. Kay paspasamak nga epekto ti COVID. Kasimot na kiti may declare a positivity COVID. Awan makabisita kada kwada a pamilyada. Ni, So piti. agsangit kayon samat na Apong. Ay saan? Masyanak lang kadagita na positivity COVID. Talaga naisina da niti pamilyada. Iso nga ruta ko na da Apong. Agtalin na tayo lang iti babalay tayo. Tapno malapdan ti paginakar. Oh, una. Noda tayo lang iti nagtibalay. Saan tayo ang maakaran? Nga makapasikurmot nga ron tiyag pupuklatan. So, bakit di? Mangan kayo ti black chocolate Apong. Kahit nasamit mo't dita. Kunana dita telebisyon. Nasaya kanungay pa o nagtayo itakot. Dagitay na aalsam. Nagasang. O, di silya nyo deta chocolate tapno gumasang. Nata. Ay, aday wanak man sika. No may kalamang sudra pumanaw ka. Mayat ko lang ba't ngamisim kayo Apong? Alakit din. Kanan nyo ta black chocolate yo. Nasaya at iti salon at yu ti black chocolate Apong. Lalawan. Kanagkabayatan ti panagbuya. Thank you. So, pista yung roden Apong. Talagang agsugputan dagiti mata. Ma'am? Tinasayaat. Ipark ko pa itiigid to'y gasulanaan. Ma'am. Iturog ko pa'y pipita. Uray, 30 minutes laan. Amangan no maidong park ko pa eh. Ma'am. No maipiyar yung lakit dito ilugan yaw. Uray siya ko natin ang drive. Ta iturog yaw kabayatan ti panagmanehok. Ibagayo laang ti dalan tayaw. Ay, wan. Apay ajak na panunot. Imbaga ti sekretary itay nga amum ti ag-drive. Sige man garon. Sublatan naklangarutan. Uray ta saan mat asulin nagtiturangan ta. Sige nga ron, ma'am. Uray iti likudan kayaw. Tapno mayon lat ti basay. Siya kong drive. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Sige. Isirak mo latan iti garahe, Pipita. Napaspas Mano lang nga oras at tinarayta, idisikan tinagdrive. Pasensya kayo na, ma'am. Dandani tayo na yaw awan. Diyak namin kabisado ti dalan. Kagangay dayta. O sige, sumraktan di tabalay. Apong!
subscribe. Please like and subscribe. Ay, isumot titulagan me. No maabak, ibalod ko di ta kwarto na. Anya? Impadlak ko ta kwarto na. Tayo sungarod ti dosa na. No siyak ti madosa, I must bear with it. Kam, isumot tan, ay banugbogin ng tinor. Pagparangan lang nga agrabyado. Oh my golly. Kunaklakit din noon niya tinapasamak. Oh, adamat ka dwa masimang pat. Ay, ni Pipita Apong. Ti ibagbagak kada kayo akadwa tayo dito'y balay. Kaimbag amalan miyaw, madam. Kastamot. Okay, take a rest. Taam mo ka na banog kayo nagbiyahe. Or, have your food first, okay? Saanan Apong? Nangan kamin iti dalan itay. Oh. Ala, umay kan Pipita. Ta itulod kamutin iti kwartom. Amok, anabanog ka nag-drive. San mo't unay, ma'am? Agi na natapay. Inton bigatan nga ibagak kang ka dagiti trabaho. San unay mo't adakkel to'y balay dagito'y amok? Ismarte abakit to'y apong da. Puraw aminin abuok nangem. Madlaw anapintas kan di adal. Ti agnagan iti Daniel. Kitay malukatan ti ridaw ti silid na. Tsak unay nakita ti rupa na. Nakahudi nga men. Sa bagay, di aircon to'y balay da. Pagsayatan nga agpayso dagito'y babak nang. Taad da amin na nakasapulan da. Ay, hinanakon ta siguradaw. Mapasabakak iti trabaho inton bigat. Pasapa akto bumangon. Takababain no umununapay nga agriing ni ma'am. Good morning, King Kakamuto. Amuklatano apay sinapsapam ti May. Ada kape di tatirmos. Bukbukam latan ti tasam. Naasukaran daytan. Wow, ha? Bilik-bilik na talaga. Sunai! Nagadulaki din. Iya ka din. Basta. Nakapo na yan. Ay, Oh. pinapay nga Kamuto. Awan. Mata, magsapol ka pa iti tinapay. Uray dito na kumamat tibit-bit mong imay. Ha? Kunak ngamin no, aday tayong kit. Sayang. Di magasat ko may tester. Ay, sana balin. Intun maminsanan na. Maminsan. Amok tumot lang at di mo maaramid. Ada na ring tato geje ba nga. Ang kakitain o dapay na bati. Ha? Ayos! Kasayatan ah! Ay, sige, mapanag kayo dyan. Yagid din. Ay, Kamuto! Oh. Abang gayam! Ada nang nagkuita itiratyo. Anya rita? Ada ka no contest para kadagiti gardenero as kadata. Kontes iti panaggarden? Ha? Ay, saan? Solo singing contest kadato'y a gardenero. Ha? Oho, nagadaw di ta naglalaing agkanta. Nya nga iti gaway ta kadakwada. Ken may sa, santa mo ta nalaing agkanta. Ha? Kunadamat iti mechanics. Nga uray, pur di boses na. Basta muna ti agkanta kan certified gardener. Anya? Wen, dakil ti premyo si ka. Ag-selfie. Kano di contestant kabayatan ti panagkargarden na ngagkankanta. Anya? Ayos, panagkunak, Kamuto, mga baka, lumakisalip ka. Tani, nalayin ka ngagkanta. Ay, so takil ti premyo. Kan i-record na pa. Plus, maipost iti YouTube video no mga baka. Oho! Bandyak, kababain. Ha? Ano ko matkabayin mo? Kat among matagkanta. Ay, sige ka. No di mo kayat. Sakti makisalip. Agpraktis ako. Kasano ay ti makisalip? Ada kanyak ti cellphone number di kunada nga awagan. Tajay video maipatulod babaan ti email ta. Anya? Ado ti amo ma. Kasano da ita? Awagan ta ti cellphone number nga da kanyak. Kat ito da ti pagsendan ta. Iti isalit ta video. Jesus. Masapol nga kakwarta kita. Apay?
Anan nun ti kwarta? Igatan ko iti cellphone pintas ti camera na. Saan akas dito cellphone ko? Salbag! Kasla remote ti television. Dapat sana nun sa. Una. Low IQ pa iti apps na ko nam. Wano? Gori ka. Oh. Awalak sa ni Pepita ta umutang akpay langking kuwan. Uray 7,000 dahil. Anya? Ay, kas kalabudoy. Gimatag di cellphone na alimati camera na. Ay, na. Kat pangalaman ko may tipagbayan mo iti 7,000 nga utangan. Kat, dandani matan panag-aapit ti mula tayo abracoli. Di, iutang kong di sweldo ka. Ay, day tati di mo raramahidun ta kababain. Kababain ti umutang kasta? Wen. Saan ka mo to? Matinding pangangailangan dito yan. Iswa, puspulus kulo kang tirupak. Uray ta, sigot madala pusko. Ay, bagdam mo, miso kumatibag akad. Inunanak laang. Nan. Budak pa lang sa cellphone mo tawag ni Pepita. Please, friend. Tani, awan nga tilod ko. Mabalin ka mo to, ha? Mabalin! Day talakid din. Ngam na awan load mo, isaldam sa cellphone mo, tapno na pagload mo. Nagsapa ka matan anagreing Pepita. Good morning, ma'am. Kastuya ka talagaan. Managsapsapa ak ngagri-rieng. Kababain mo't umun-una pa iti amok abumangon kanya. Naimbag man taamom tinangalaam iti bagas. Kan amom pa yan tinangisaksakam iti rice cooker. Edisin mangput tayo di kalman, ma'am. Nakita kong ti rice dispenser yaw. Kastamot ton ti rice cooker. Kan tinantantsak mo na. Ti para ita abigat. Kan no agbalon kayo. Nalutok mo tayo ti inalak di taref. Aya, nagsaya atan. Saanan arumbang nga ibaga dagiti aramidang. Nabayagin na kasto iti trabaho, ma'am. Iswa saanan arumbang nga imemorya. Oh! Good morning! I like that expression, you know. Charot sa sinjok. Coffee for me, huh? With muscovado sugar. Ay, no kasta? Baka yung nga raw ti agkap-kapi iti brewed coffee, madam? Nakita nga men nga the coffee maker dito. Iso nga, insaksak ko itay. Mabita ay, taikak ti magyaw. That's good. Anyat makunayakin Pepita apong. Awan gayang pagdanaga. Uray panawang kayon to mapanak iti field seminar ko iti Burgos. Makadaminggo ak ijay. Uray ta adan ni Pepita. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ang gatang na iti cellphone na napintas ti camera na? Wen, nagkulit nga rod. Di kat mabay na. Kunak nga roden, adi nakaawagan. Ta makadisturbo laking kayo di pa nagtrabahom. Kat, masapo naman magpaiso ka mo to. Ikanta ata ka asimait. Kin kahit nakanumat yak selfie. Magkisalip ka no iti kinantaan with video. Ay, Wen. Ay, kat, pautanga mo na tanusan ang makabayad, uray siyak taon, timangtidkin ka. Sa bagay, at ang tumadkititangtan na winusuldo na. Wen, kamuto. Mabuluda mo. Tapno gumagait ni Popoy. 1 week nga awanak Pepita. Si kapay laang ti makaamo dito'y balay. Anusam ko madaapong kin Daniel Wen, ma'am, no problem. Awan mo ti parikot ka dakwada. Kan kas na ibagakon kan ka, paliiwam man ni Daniel. Kas lang amin adda ilimlimid na kot. Anya? Diyak maawatan ti anak ko. Makita mo't nakakulong latan iti silid na. Rumwala ang numabisin. Ay, hun ata online distance learning mutten dagiti college ita, madam. Gapo dito'y pandemic. Wen nga rod, isong adalatan iti silid na. Diyak paikit din amo no agad-adal wen na saan. Tadi na pa yun kahit asumrekak iti silid na. Naimbag pa'y ni apong tapastrakan na.
Lagi masintaya mo ti malutlo to asidain. Mabisinak pa ikitin. Ay, naluto na ito yan. Sige, ito ga mo ditan, Sarta. Agao akong. Wow! Anya da ito adyos. Makaya mo ito ti kolor na. Blue adyos. Cucumber juice na ita, sir. Wow! So siya. I like the cucumber juice. Wow, mabisinak mata. Nagsaya atin no kanaya nakastoy. Daytay agsasango tayo amang rabi Wala, mangan tayo garudan. Tinasaya at ma'am, agkararag tayo pa. Sakbay alak amon tayo ti Gracia ti Diyos. Wow! Dayta ah. Sige, sige. Ilid mo man ang pipita. Swerte ka naglaba ah. Napigsa ti init na. Ay, nay, napigayam alaon dagiti ka sa pula kahangar. Indisok gayam iti sofa di kasalas. Si kanusabot ti killer apong. Oh, no. Oh, namok dita, ha? I am innocent, you know. I'm busy. At tani apong iti silid ni Daniel. Do not disturb. Tati ko na ni Daniel. Oh, di ka naglibak apong. Sika ti serial killer. Oh, no. Ayaw. Ay, Diyos ko, anyat mapaspasama kayo. I-report ni Daniel ni apong na. Isukan ti serial killer. Ay, ay. Basta. Yawag ko nga tada ito, ikan Ma'am Nancy. Napagisok. Ni Ma'am Toy Mawawa. Hello, Ma'am. Pepita, nakita ti miss call mo. Apay? Kuwang namin, Ma'am. Dani apong yung adayaw iti silid ni Daniel. Ngam, itay adak iti salas. Taalaag kumadag iti hangar nga aramatag. Nasdaawak iti nangagaw. Ngaan niya? Kuna ni Daniel, ni apong dayaw kanaw ti serial killer. Anya? Sino ti pinatay ni Apong? Ay, jak mo ma'am. Ngam nangagaw. Kuna ni apong, saan? Ta inosente kanaw. Apay, remor ni Apong? Kaya't ko asawan. Pimanaw di tabalay? Sorry ma'am. Ngam jak na puutan na rimwarta. Busy ak itayo na naglaba. Anya? Kumusta nga ro din ti Dua? Awan mo tan ari magmagda, ma'am. Iso nga, intuloy ko latan adag iti trabaho. Uray, tamasapa ak nga agawid ita. Intun parbangon pa'y gayam di pa nagluwas mi amapan iti seminar. Ay, kasta ka day, ma'am. Wen, iso amasapa ti sangpet ko dita. O sige, Pipita, makaammo ka pa'y laang dita. Ngam no adda madlaw mo, iawag mo adagos kanyak Uwan, ma'am. Ala, pasensya kayon ano nakadisturbo ak. Okay lang. Okay, bye. Bye, ma'am. Ay, agsampay ako. Taagluto ak pa iti pangaldawan da apong ken Daniel. Adda tao iti kusina. Sino nga tate? Adda kamot gayam dito dining room, Daniel. Apay, mabisin ka kadeng? Yala ni Lola iti serial na. Sa itak iti prismel. Ay, siya ko, natin ko. Dayta bowl ti pangikak. Ay saan? Iti kasirola manang. Ha? Lukun naksapay mo, itading ko. Obvious mo't ngamin manang. Di tabol ta saan mo't mailuto na ito'y? Ay, sige. Ipan ko nga rod, iti silid ni Apong dayto yan. Iti silid ko. Aday dyan ni Apong. Agpapaisuro amang kalikot iti baro asilpon na. Sige. Itulod ko, ijay silid mo. Kan dua ako yung bordyos Sure, ading ko. Ay, guntaway kung dayto'y nagpaliiw. Ititig-tignay ni Daniel. Kaslawan mo't kinapasamak. Saan mo't amadanakan? Ay, kababayin pa yan. Apay at tinak pinukawan. Binaunak ko ma.
nasaya at talaga dagito'y amok Saan akas ka dagiti nagpapayak? Uray basit lang abalang, iba undak. Namtag ito'y matan. Isudan ti mga ramig. Mabain ako nukas to. Talaga mo trabaho kumaday ta kas katulong da. Apay, sigud nga tan. Ani Daniel ti mga kasikasukin ni Apong Dayaw no awan ni Ma'am Nansay. Atay tan. Natimpla kon ti cucumber juice ganti fresh milk. Ipankon iti silid na. Gundaway kaun nagpaliiw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman na po na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayap nga drama tayo. At yun ti Diyos, kan cereal with milk yaw, madam. Oh, thank you. Idi sublatan di talamisita. Sa Daniel, ada dito yan ti Diyos. Aklas-klase Sigin. Ay, sorry. Sige nga Rodan. Sige. Rumuharak nga Rodan. Madamamot ti klase ni Daniel. Iti online class na. Sang-sangwon na mo ti laptop na. Danak itay ngagsao. Pagsayaatan mo't nga agpaiso ti online distance learning. Makasave dagito'y student iti time ken kwarta. Sandan nga agpasahay amapan iti pagadalan. Mabalindalata na lukatan ti laptop da. Ta video link may ti aramatan dagiti agisuro. Para kanya nanamnam ay. Ngam dagiti daduma. Madi, kunada. Nakasano. Sana na maitid kadakwada ti allowance da. Kanya-kanyang comment mo't kit di Ani mo't Apong Dayaw. Busy iti cellphone na. Ituloy ko kit din dagiti trabaho. Kababain no sumangpet ti amok nga awan nagapuanak. Agsusweldo ak mag iti husto. Pipita, mabalin ka nga ekstraan. Ha? Uray tanalpas mon samot tundag iti trabaho. Ekstraan ka man. Ay, i-prepare ko lang makit din ati lutwag apang rabyan tayaw, madam. Anya ka di dayta? I like to play TikTok. TikTok? Iya. Kaya't ko man nga artapan ti TikTok di kumarik a Veronica iti Facebook na. 21 laang tinag-likes. No data-adwa ti ag TikTok sigurado adu ti ag-likes. Kadwada nga ag TikTok, madam? Yes. Agaramid tamo ti step 1, step 2. Atay kakaiba ako na da. Da kayo latan may bayat nga runod wata. Tapno ag trending. Anya nga tati mayat nga step. Step 1, step 2. Ag trending nga ta. Ay. Isip ka man kit di, pipits. No siyak akad. Daytay, sala ti katulong ti amaw ko, madam. Adaya sala ti katulong. Mayata, panagkunam, ag trending. Itry tayo madam. Mapantayo iti terrace. Tapno napimpintas ti view tayaw iti video nga aramidan tayaw. Kasjay. Alaman nga ron. Come on. Let's go. Excited ako. Go. Like and subscribe. Please like and subscribe. Naisimpa kon ti camera ti cellphone niyo. Come on. Ready? Okay. Nakaunan ti video madam. Okay. Na-practice tamot tayo. Okay, madam. Step 1. Step 1. Step 1. Gulgul. Sampay di ima, madam. Akasan ti sampay. Wen, akas ka.
Saka. Then, Next. plancha. Plansa. Planchain, madam. Planchain. And then last, kupin, jay na plancha. Kupin. Oh. Yeah. Okay. Kupin. Okay. Good. Oh! Done. Mayatan, Pipita. Mayatan. Okay. I'm tired, but I like to look at it. Buyaan taman no. Gusto mo't lang ti panaka-video ta. Huwag, madam. Oh my God. Kasla exercise tayo mo tanda jay, Mayak itirik na. Woo! Apo. Excellent. Dahil to yan. Oh, ato na Kitain nyo, madam. Oh. Oh, bayan yun. Oh. Okay. Kasla exercise mo dahil dyan niya. Wala? Apo, excellent dahil to yan. I-post ko ito iti Facebook. Oh, wow! Awesome, Pipits! Sigurado, milyones tonti viewers ta! Hindi dahil ito TikTok ta. Sapay ko mga rod aapong. Ano saan? Sayang laang ti effort tayo nagsala. Ay, I-drive yung pa nga rod no? Madamdama pa nga ipusyaw. ayun Ay, si kaman lat mga rami dyan. Oh, dahil ito iti cellphone ko. Una. Oh. Aday ta. Mabit lang. Ipakitak to pa iti apok. Agpahisuro to pa kunkwana, ha? Wala, madam. Anyway, thank you, Pipita. Thank you very much. O sige. Ay, panahon ka nga rodan. Because I'm tired. Makadisturbo akpay katkanggan. Okay lang, madam. Yes! Nalpas mo't lang ti klasik. Good. Ay, nagrigat samot siya guray. Alan isuro na kung kasano nga i-post ko to'y TikTok me kan Pipita. Anya? Talagamot niya po nga. Takipagsabayan kayo mata. Awon tapno sana ka maboring. Isumot ti mabuy-buyak. Good kayat kong artapan ti friend ko, ani Veronica. Ay nan, kakman ti video yo apong. Matmut lang kaya. Awesome. Alan isuro na kaon. Kayat ko nga i-post. Uy na pong. Aguray, takitak pa ti video yo. Darasum tapno makita ko na sino nagiti ag-likes. Huwag ka di apong. Amoy apong? Nung magustuhan na pa akit, i-share na pa kat ag-trending to pa ti TikTok video yo. Ay, akit go nga rudin Mayag mo na apok. Ipusta nga rudin. Spaghetti pataas ng pataas, spaghetti pababa ng pababa. Yahoo! Kabuto! At ang cellphone ko. Sumot lagaman naragsak ka. Una, kita mo, may sarang aking nagisuplik. Anya? Apay? Mano ta cellphone mo? 6,999. At ito suplik, may sa akin di. Kukuha mo nyo, friend. Ay, manjak. Anan, wag na data. Sige, Rod. Ibus na katan. So, binyas ko naman. Napimpintas na tatay cellphone mo kamuto. Ay, nangin-ngina na ito. Itasurok asa nga 10,000. Amok ayos na ituin kanina. Basta na pagbidyo. Hapo. Yung mga bakak iti contest. Isunto si pagbatuking ka si premyok. Ay, ulaw ka talaga. Kahit na yung baga, majeswildom to iti pagbayad mo. Apay, namamangabak kaya. Nakan si kamuto. Be positive. Kung natin ilutin. Positivity COVID? Pagkamasahan na. Pero maglita na. Positive ang mga bag. Ay, sanan. Kunak man no komposti kanta. Umat. Kabala mga tatag-compost. Mano lang aldawan. Sus, manumat lang iti compose. No? Kung nada mat uray asimplaeng. Kan para lang mat dito asalip kada to ikartinero. Pada sumati compose Apay, basta-basta. Sanan. Ay, sige. Hindi mo kayat, sika lang arudan timang video kanyak.
kabayatan ti panagsibog ko, kadagiti mulak asili kampay ide. Anya? Okay? Ibagam amulam dagiting garding ko asilay? Wala, istraak matlaang para ti bidyok. Tani, nangina ti sila ita. Kan trending amula. Agas pa ti COVID ah. Anya? Apong, Oh, sumber kayo madaman sa pwede klase, Papok. Awan ita abigat apong. Ah, Intun alauna pa ilaang. nakasango kamot dito computer mo. Madamati pa nag-edit ko apong. Edit iti video. Wala na apong. Agpatpatulong kami ni Ami. Ta awan ti editor na. Apa, ayan niya data. Oh, video iti kasar. Di mo celebration? Ano niya? Secret apong. Secret. Da kayo, kit di nga obek. Abay, da kasaya no maabwak. Nagro na tado pa iti jak kabisado no may papaniti computer. Awan mat ngamin kasta, di mang isursuro ak pailaan. Ni apong. Amang ano agpauyo kayo manin Apay, anya kami ti masapul yaw. Ay, kaya't ko nga rod makita, no anyat ba nagday di video ngayon pus ko. Diyak kamot ko dito cellphone ko. Wan! Adun ti likes na apong. Oh? Nalipatak mo tingin baka kada kayo. Ay, nan, kita ang taman mo rod apok. Nag-trending matlaang, Bisita itay ni Daniel. Napintas. Sa madlaw na blitz ti buok na. Ta agyelo. Ay! Epekto talaga to'y COVID. Kunada, porque awan ka no ti maar-aramid. Ti buok dan ti pagtripanda a koloran. So day ta blitz ako nada kay. Nagpudot ka no matiti ulo ti kasta. Kunamot ni Jane, naamamok iti parlor. Iso ti trending ita. Tauray lalaki, agpablitz damot time. In fairness, payat might, babalasang wano babaro na pa. Kasanungatan no bakay, wano lakay ti agpakulor. Bagay ta nga tamay. Sa bagay, kunada nga rudan, nasa nagdadala. Tila mapampanunot ko matay. Awagak man kayam di kamuto. Kumusta man mo ida ija pugyasan. Nay, anya day jaya? Adan samot ten pusang agkalkalaw ija kusina. Like and subscribe. Please like and subscribe. Naimbaglakit din. Tasaan na breakable bowl tinatnag. Apay nga minadidak pinukawan, apong. Tapno iba undak. Tas bilin ngamin ni ma'am. Pagserbian kayo, bayat ti kaadda na iti seminar. Ay, kabaulak pa'y mo ti mga prepare ti merienda. Sa anak mo't nga in hotel, tabaunan ka pa'y laag. Kuna ni ma'am Nansay, iso nga inaladak akatulong ditoy, ta maasyan kada kayo, madam. Ta sipod pa'y panakaulila na. Da kayo, di kasla nagbalin nga inana. Oh, thank you for that. Talaga na dungo kanyak ni Nancy. Uray, tanalpasan. Talaga apag-aayat yu ti cereal Makita ka, ado pa iti stock of fresh milk di taref. Yeah. That's my favorite. Ayun kayang pipita. Congratulations. Apay, apong? Apay, di mo pa'y nakita ti Facebook mo Di ka pa'y naglukat. Nakatuti nag-like si TikTok ta. Anya? Anya? Jak pa'y ngamin masangot yung Facebook, kapong. Kunak na intun rabii ko ta iso ti panaginanak. Ado pa'y ngamin ti si kaswak. Sus! Ay, mabit lang tayo pakitakan ka. Ay, sige man. Man. Dayta.
Ay, nagaduty comments. At dapat nag-comment nga, awesome. Sa aduti sinampuso na ang agtatayab. Excellent ka no. At dapat cute a baby nga agsala-sala. Ay, nanay. Ay, nakapsot tinit. Ay, sos, agra-round mo Ha? ka. Nay, nakapsot na talaga tinet, Pipita. Ay, sos. Ay, yuray talaang. Sigurado, maragsakan kamot laang inton makita mo. Wow! Congratulations ka mo to. Nanggag ko iti radyo ti panaka-intrib ko ma. Radyo? Wen, iti radyo ta cellphone ko akas lari mo ti TV. Namuray kas talang ni ta cellphone ko napaot ti bakterya ay este baterya na. Salbag ka, di man nagsusuro ti bagbagabon. Anya, mait mo lang ti boses ko iti radyo. Apo, dapis ah! Ah? Sa nagmati panang sungsungbat mo ti angkol man itay. Sayang, nalipat aking record iti bara cellphone ko. Mayat mo't ti boses ka. Kasla mo lang ata dyan announcer ngagnakan ti William. Ulan alam In record mo kumangag ba iso? Kalat ngamin ti panangayab ni Kapitan kanya. Ketikot sinan ti naramat mi anapan iti stasyon ti radyo. Jak pa'y kidiam mo no. Interview dak gayam. Ado nga men, tinangidayaw iti inaramid mo kamuto. Ti panag-donate mo iti naduma-dumaan natang manipod iti garden. Kan iti mat garden ni Pipita. Ngay aywam. Ay, un nga rod. Jak amo nga dumot gayam ti mangidayaw iti dayjeng inaramid tayo. Apo, sikata kun ah. Ta, inraman mo matinagan mo kinibatoy. Kastamat lang kini Pipita ho. Sikat. Kat amom kaday. Ah. Aga po iti kasdyang inaramid tayo. Adumot ti mawag ita iti radyo. Tagi dunit da kanumot ti bukbukal. Kas kada mula da akarabasa kanda dumapay. Apo! Talaga sikat kan kamuto. Sayang, nunamak lang ti yuuma itay ni Kapitan. Simulit akit. Nagsarita ako may ti radyo. Ah? Popoy! Guwapo! To'y agay-ayat kadayo! Ay, kaday tatag sa ti radyo. Di agsusuro ti bagbagana. Kadayo nga. Naimbag lang arudan. Tasan mo ang naputan. Tadikat anyala ditan ti sinasaw mi ti radyo. Ay, kadayo nga. Daya kasta mo nabalikas po, boy. Like and subscribe. Please like and subscribe. Hello, nagchata ka ni Daniel Manang. Ay, kasta ka day? Ay, at kaya mo kumaya sa mailin ha? Gumapaya din na nasasao kanya. Excuse labiit nga ron. Tawagak ni Daniel aday. Wine? Pastor ka ni Ami, manapipita. Andang namin aramidin niya project. Sige. Sumurkalatan natin ko. Ang bilit siya kahit sinid ko, Ami. One. Thank you. Nay. Pinagdiritso na iti silig na. Walang mapalinmod ko mga iti salas. Ay, anyakit din dagito'y at teenagers. Sa bali na talaga. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman na po na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. At tita, adan na compose ko alin niya. Ipadas ko man na gitara at namatmat lang ti pampananuta ka yun. Wanya, itay pa yak. Anya ka di deta, day-day yung umitaya. Kamu to, kita man na ustumit lang. Sige, ibasam ta dinggag. Naguri kag vocalization na pa. Sige. Ay, apong. Oh, tatang, anan anagkas ang guwapo ak kinun kunam tunggal agaramak iti balasang no agtuktukak bakit matay rumual. Nasalang abadang inaikamat kada gito'y asili amulak agkamangak
natunday nga ayat silit pang ipapasak. Mayat mag. Kita niya nga teacher na dayta. Ha? Isungar siya dadalik ka mo to. Kasi ka ngay. Nene. Tayo kikita. Kasla uyawan na ka. Apay, makakumpus ka ayamot ti kastoy akapintas. Sige man nga ron. Tiko naman. Adamot na kumpus ko kahit. Diyak lang nalipas. Apo, ni. Dito, yo. Apo, talaga saan ka pa atyo Sige man, para makita. Kita ma, dengar. Sige. Siyak ni kamuto ko. Certified abaro. San man unay agwapo, ngem adot mapayat. Ngem na ni Pipita, tidamagin nyo. Dilakton matilmon ko. Ouch. Yangay. Nay ko. Di nakaraman katapis. Kangay. Sa nakas na tituloy na. Apo. Ay, tandamit ko. Kahit mo ba? Sa nakas na tituloy na kunakmat. Denggam ngamin ka muna. Hingga ket silsilpanan, kalukuan bet ngarod. Kahit mo, di kan pastor ka ni balay. Ay, ibabawi kung di bakit ka mo ito. Narigatan. Pistan, please. Daniel, apok. Awan madmadla mo kan Pipita. Nagagat. Nalangag luto. Dabang lo nagatibado kalaban na apong. Sana day tatikat ko asawan. Anya nga rod apong? Madlaw ko. Asla palpaliw. Ada na minsan ngayon pan na ti meriendata iti silit mo. Her eyes were roaming around. Kasta ka di apong? Anya agapong agpaliwi ti kwarto? Dangamin na minsan. Adu dagiti dinamdamag na kanyak. No apay ka no asaan mo apastrikan ni mami iti silid mo. Idin to asya kat okay lang ba tasumsumrikak. Anya? Oh. Pagpanunutan na ka apong? Oh. Amo ko na apong. Apay. Secret. Bayaan mo apong. Siyak ti makam mo. Wan, makapangpagadak iti cookies. Matgayam tayo cookies nga in-bake ni Nansen. Ay, kasta ka, day? Sige, hayak suliak lago ni Jessilid ko. Dahito'y pala ang fresh milk kan cereal, temerienda. Ay, apong, no makauray kayo, ag-bake up iti cookies. Wow! Sige man ngarot man ang Pipita. Brown cookies with matcha, Ay, Wan, mayat ka, tikas jay, Pepita. ay, una. Wan, hindi nagisimpa ak dita hanging kabinet. At da nakita ka, mabalin nga ramatan dita. Kumpleto nga paiso na kiti nakita dita nga ingredients. Sige man ang Pipita. Tabuyaag ti pa ng bake mo. Mamaklang nga mong tag-bake. Nagpagatang ako kumapay ni Mami, iti ado a flavor. Ay, adalaang Mike, dagiti expert ko nga i-bake. Nasursurok iti Italiana nga amok ide iti abroad. Kayat na nga mentay siya kung timang lutaw ngam tigatangan dapay. Ay, sige nga raw. Agtugaw kayo lang dita. Operation Bake dayto yan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Uwan, ma'am. Busy nga raw iti online class na. Nagpabake na kami apong iti cookies with matcha. So kapilitan nag-bake ka. Paborito na ti kasta, Pipita. Among gayam nag-bake. Uwan, ma'am. Nasurok iti Italiana nga amok iti abroad. Ket nakita ko Mike nga adda oven niyaw. Sa kumpleto mat dagiti ingredients nga adda iti hanging cabinet. Nag-bake ka. Pinoy buyadak pa ya. Ket day dyan nagustuhan da Mike. Agyaman akmanan, Pipita. Naimbaglangan ta si kati impa IT agency akadwami. Sige nga Ruden. Tani, ituloy mo iti seminar. Break me lang amin iso nakaawag Sige, Pipita. Bye. Bye, ma'am.
dayta ati ina. Concern lata iti anak na. Dagiti daduma baknang. Isu nga agrebelde dagiti anak da. Saan da maipaay ti atensyon da kadagiti anak da. Takasano? Pasig mo ta pagkwartaan ti atupagan da. Tati ammo da, kwarta laang ti masapol dagiti anak da. Di wanak si kriminal! Gatawa! Ano day, Jay? Di wanak! Si kriminal! Ano day, Jay? Panyan kay taapong. Yan sakday tuyo. Ay, Diyos ko! Mabanak iti Teres! Ipakangagak kadakwada! Yes! Shakti winner! Daniel! Saan ka Abay, Pepita. Napasama! Kaya Diyos ang wala! Yes, Pepita. You're having games only. Baka kita'y ayam eh. Na pinatay na kid din ni Daniel. Isumagayam di impostor. Impostor? Kaya Diyos ang wala! Game iti cellphone? Wen manang. No kayat mo, makijoin ka mate. Pepita. Come, join us. Hala, nagdaklakit din. Tanangig ko ti panagpukpuk kayo o saan da kayo apatayin ni Daniel? Sa kunamot ni Daniel, tsansa na namang patay ka na kayo, apong. It's a prank. Give me the attack ni Daniel. He's so the impostor. His mission is to kill Shakmat, the crewmate. My mission is to finish my task. Ay, Get kunak me? man. Nalukudak ah. Okay, ano na ito ang game, Daniel? Among Us. No kayat mo manang. Isuro ka, tag-join ka mate. Oh, nakaywa talaga. Kalukwan mo't gayam na ita. Kunaklakit din upud-pud no, patayo mo ni apong. Ay, tinervyos ka. Suruan manang. Tag-join ka mate. Mayat tupay. One, Pipita. True. Pangikat iti stress. Padyasam mo ta. Sos, di saan ka na nakapagtrabaho no day taag games iti cellphone ti surwag. Sadya kayat, tamangan no maadi kakpay. Sumadutak tukit din. Naglukam na may saan dagdagita doa. Unaklakit din no anya ti mapaspasamak kadakwadan. Kundi paliiwak pa yun kadakwada. Games lagayam day jay. Ngam ti question. Apaya sana pastor ka ni Daniel ni Ma'am Nancy iti kwarto na. Anya nga tanod damagag to ti rason. Angam. Ang mga no ibagan tukit din ni Daniel man nakibiyangak. Wine. Timing. Maadaanak tula ang iti gundaway ang mga mau. Nagdaros mo din na may ani Pipita dito'y sangot di balay. Talaga mapangnamnamaan akatulong. Saan dan saan adlaw ti isasangpat ko? Agbusi na aklatan. Wala ka umayan! Mabali na ma'am! Isagat niyo! Like and subscribe. Please like and subscribe. Pakilukat lang ti compartment, Pipita. Ta adanat natin dita. Wow! Nagadunak pariya! Karungkin karabasa na! Apaw! Nalaka nga ni Jay Burgos Pangasinan. Iso nanggulpi akon. Ta ikantayo mo't dagiti ka aruba. Talaga anataripato iti gusto na gito'y anata nga! Nagdadakkel na! Kaba alam abagkatan na kita, Pipita? Uwan ma'am! No problem! Siya kong timang isirat ka na gito'y! Umunod kayo ma'am! O sige nga, Rod. Uwan ma'am! Ay! Ay! Hala! Nasta! Maamuan na lakit ti arimwar ni Daniel!
Marda kan Jenny. Napanda siguro di balay da Nabayag dan apong. At siguro 2 nga oras tinapalabas. Sa bagay, nasingpot ni Jenny. Anya ti ginagara day jay. Di na magkaungam ko na di anak mo. Secret, kung nakit din. Ano ko man na ibaga na. Tadi ko tagdandanak na tao. Ala, di yun pa kadanagan na pong. Bayan nyo, taawag ak ti cellphone na. Anya day tagad-gad-gadam. Karabasa, madam. Agluto ak iti ukoy. Kayat yaw. Karabasa? Okay. Why? Kayat yaw. Isuti lutuak amerienda tayo, apong. Orayan niya. Sana ka napili. Kaya't ko tabig stabul data. Yellow food pie. Good for health. Talagamot ni apong Isuan na sa lagisag kayo lata. Amuyaw. Kan pilipilian niyo dagiti healthy foods. Updated kayo Sana nga paabak. No awan kagim ko. Ag-googlak. Uno saan. Agbuya kiti YouTube. Ado, ti maadal nga ipupos dagiti vloggers. Ay, kasta masapul mo maging listo tayo ako nada. Saan nga amin nga i-post dagiti vloggers kat educational, apong. Adabot day tay, kaya't dalaan ti sumikat. Ay, agpaiso day ta. Daytan tay ko nada husto apan nakaaramat ti cellphone. Pun. Puno manin day ta. At dangarod da kita'y mabuy-buyak akalukuan. Ag-trending mo't naman. Adukit din ti viewers da. Apo. Pakakitaan day ta apong. Asabali itan ti panawan kan pagisman ti tao. Ta computer age itan. Pakakitaan iti development ti siyensya. True, apong. Ngam, daytoy, true friend ko. Iso daytoy. Ngamin, babaan to cellphone ko, maliwliwaak. Mapunas ti stress. Apong. Kat, mamati akiti ko na ni Daniel nga apok. Pangikat, iti stress. Nay, nagsaringit gayam nagti nagapitan ni Tripolyo. Alayk man kidi, tayo padawat ko kadagiti karoba. Kamu to, pag-isa tiyo may ko dito Kuna kuntet nga ka dito garden mo. Wen, kinitak man dagiti broccoli ta mabalinang. Ket nalabsak dagiti saringit ti Tripolyo. Alak man dagito ita, itid ko kadagiti karoba na. Sige Usubag pa ti polok. Tulungan kan nga agala iti itad mo kadagati kaaro pa. Tadan tumat kidawaking ka, friend. Anya day ta? Kan, nay, apa yan nakapulo ka ngay may titikar din? Dagiti ka din mulak termam, tawanan ti maari mo abalasang? Katay ka mo tulukun nakpay mo. Apa yung aro na nakapulo ka ngay may? Kamu to, please matan na Te? Kasawan mo't panang sakit mo kanyak. Anya? Nuada kayat mo ipagamon, di ka nagpalpalikaw, nagkadungartim. Tulungan ako na. At to iti cellphone ko. Nay, Dayta. apa iti cellphone mo, ibabar ka, ilakutan? Saan mo ito si kapit? Kaya ko asawan, i-video na. Ay, kasta? Wen, agkanta kabayatan ti panagsibog ko kadagiti mulam asili. Anya? Kan laglagi pa ma. Kita ti anggulo. Agwapo ti pan nakaalak iti cellphone ko Nay, sa dino nga anggulo ti pang video akin ka. Kit awamot makita ka agwapo king ka. Wow, nakaro kamit kamuto. Iti salbyo tapno gwapo. Sus! Apay ngay? Blood mat! Uray, tagwapo ang iti camera ti cellphone ko. Kahit ko asawan, napintas si alak ta napintas dahi ta camera ti cellphone ko. Ay agasem, tasakit din ti mapasubo a photographer mo. Masapaw nga datalin fake. Saya atom Naa, mandarnak payak ko naman si katibos. Okay, ayan nga raw di pagsibog mo. Hey,
Ay, wanan niya. Ha? Winan niya. Ay, Susan niya, matanda lipatak. Madamdaman na ita video. Tulungan nakpay dito yung trabaho. Ay, siwan langan. Tulungan kan. Tapno malpasan. Kalpasan na. Inaktualaan ti pagsibog ko kampay idi. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at nagtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. At dito, naikarga ko niti supot, dagiti natang kamoto. Dito lamang bagkat no agawit na. Wen, ayan nga itay ko na mapagsibog mo. At dito, Ito. Tapay aday tasungom ti pangitudom sa pay. Ada ngay matindong tatimid mo. Siyempre tanaban nagtimak. Mangrugita nga rudan, please. Ipicture na kon. Sige. Hajo! Malaman. Hayga! Hoy, kamuto, video na, ha? Ay, maday! Ha? Maditi camera? Ay, wan. Ay, masado takon. Itong bigatin. Anya? Mapantan. Sa paantan mo tag video. Napimpintas tumot lang tan, dalawlawag. Silpon mo. Sige, mapantan. Sa paantan to nubigat tag video. Anyan. Kamuto! Ulag! Ha? Ha? Ayan, ti. Joke! Just ka. San kang umay di balay na? Ditakan. Oh. Jesus, napagurak sa mata ni Kamuto. Ay, delikado. Kasanon ti bidyo na bigat. Ay, napagurak mata ni Kamuto. Ay, surutak. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kamuto! Yahoo! Kamuto! Ni. Awan nga tali sa balay na. Ay, ulitak. Kamuto! Yahoo! Humalak man! Anya, yung paypasunan sa matan yung baganay ito. Di nagsamatan kahit akasalita. Ay, Kamuto! Sorry, Kamuto! Sa akong tagluto, iti pangrabiyanta. Sana ka pumanaw dito, no di ka manglukat. Sige na, Kamuto. Inukat mo na. Tayo lutuang ka. Ano tiket mo si Danaya? Sino ti kasarsaritam di tarinaw? Apo, nagtakamot gayam di talikodak. Kunak no adda ka di taunag, Kamuto. Ngalkan. Di ka pastrikan di tabalay. Kan awan maluto di ta. Narabian ka asimbang pat. Napanam? Gaganga iti baro, mami. Mapanagaram. Anya? Mabalin ti sumrek, mami. Mana? Sumrakan? Nagkimasintay mo di malutluto, mami. Di mo yaw awan ti damdamagat kang kadan na yan. Nasungbatak mo't kan, mami. Kan imbagak mo't idi imawag kayo. Adda iti balay da Jenny. Hoy, Daniel, agpudno ka man? Talagang ar-armam ni Jenny? Kunak man nonobya mo ni Ami? Sino kadakwada aya? Depende, mami. Depende nga. Anyat kayat mo asawan? Depende no asino ti mapasungbat ko. Adula amin nadamdamagan nyo, mami. Mangantayon, mabisi na kon. Madlaw, nakasilaw pa lahat ti silid mo, Daniel. Daddy talaga. Awan pa iti panunod ko dahil daddy. Wala, bukas ta. Si bibiyang pa iti asawa ni Ma'am Nansay. At ang kay Jabrod. Well, daddy. Diyak mo't makita ka iti picture frame iti salas. Morning, ma'am. Nakasaganan ti lamisaan. Agkapeak lang, Pipita. Sige, taitimplaan kayo, ma'am. Ada kasi narak ko ita ket restaurant ti pagkikitaan me. Ay, gasta ka di, ma'am. At titi ka peyo. Ma'am, ada ka ti ijay abroad ni sir? Ti asawa yaw, ti kahit ko asawain.
Anyat orasan ni dinanggag ko kasarsarita ni Daniel ni Daddy na. Anya? Kasarsarita ni Daniel ko na? Nanggag ko, katawan ni Daniel, ma'am. Kasla, talaga naragsak, di ba nagsarita na nga agama? Si ka talaga Daddy ko na. Anya? Payman? Ha? Ay, Diyos ko, apa yan? Kasla makapungtot ni ma'am. Wala ba yan? Nakabaso nagsabat na. Daniel! Lukatan man da ito ay! Ay! Daniel! Apay ay, nanyat mapaspasamak dito. Apay naglalaaw ka, bigbigat. Daniel! Ala, sorry madam. Nakabaso laksa. Apay! Aglisi ka ta sumrakak! Mami. Talagagayan nga dahil limlimid mo! Iso adi mo kaya't asumrakak dito kwartom! Agure ka. Apay ay apok. Apay nagpungpungtot ka dito anak mo. Agasam! At dagayang communication da itinalaing nga amana! Jakman lam mo! Mami. Apay! Itapay tabarukan! Santo agparang da ita irresponsable nga amam! Paano pa yung ada communication niya? Nabayagan, Mami. Manuabolanin. Kanayon ti video chat mi. Kat agbakasyon ka na do ti Pilipinas no next week. Tagkikita tayo ka no. Anya? Apay nga inlimod mo kanyak dayta. Anya ko matibak, Mami. Kat amok mo't akagurayo ni Daddy. Kapo iti panang panaw na kada tayo idang taon nakpalang iti 12. Isumat lagayam adi nakpastrikan dito'y kwartom. Talimod kayo gayam nga agbid-video chat iti dayjay agulib. Mami, sorry. Diyak namin kaya't nagugot kayo. Lapdan niyo iti parang salita mi kini Daddy. Amak pa lang ni Daddy, Mami. Juan, ngam kaano pa'y anagbalin nga amakin ka? Mami, saan akong ngabing? Kat kapatabarukan, aramidam latan ti kay kayat mo. Kat awanan ti sarsarbik nga inang kasta. Ay, Nancy, Uston. Kababain ka dagiti karuba. Mabalin mo't nga agsarita kayo, wasan ka nga aglaawa kasta. Saan nyo ngamin ang maawatan tirik na ti maguliban? Iso adidak maawatan! Sorry madam, basol ko. Yung tsak amawa nagsinagayam da sir kan ma'am. Tanang babae ni sir. Ay, apay, anya nga min tinapasamak, Pipita. I-check ko kumadagiti switch ti silaw, idi rabi Kat naalingag ko ti kasarsarita ni Daniel, nga inawagan na iti Daddy. Nagragsak tayo Iso na ibagag ka ni ma'am. Tsak amo ti sitwasyon madam, sorry. Siya tinakaigapon na. Ay, amok nga da komunikasyon da. Nga minlimad ko mo't dayta kanin Nancy. Taam mo ka gumura, kitlapdan na lakit diti anak na. Sorry talaga madam, basol ko. Awan basol mo, Pipita. Saan mo mo't nga mo ti sitwasyon. At siya mo't pagsayaatan da ito, yan na pa sa amak. Tapno malawlawagan ti amin. We cannot do anything. Tabaron ni Daniel. Kun ama na mo't day jay. Uray kas jay ababairo ama na lata. Nujak ko maimbagbaga, awan ko madaytoy apariko. Nala. Urayon ta, amalpas ngagsarita ti agina. Kasaritak tumot ni Nancy. Kabisado kong ti ugali na. Tasyakot nga road. Tinang padakkel kan kwa na. Mawatak. Nasaktan. Sinaktan jay nagulib. Nga asawa na ani Rex. Nukasta, adda pamilya ni sir asa balay, madam? Adja, nabayagan. Almost 10 years tinapalabas. Nag-abroad ni Rex. Ngam nangasawa iti foreigner iti California. Manipo di day awana hindi damagwe. Kat namak lang ni day anabirukan ni Daniel pabaon ti Facebook. Ay, hun nalakalaangan abirukan ta addan ti social media ako nada. Wan, inlimod mi kininad-say, saan mi akayat masaktan. No arigan, nakamove on ko man ni Ma'am Nancy. Kaputa kastoy mo tayo, maipalagip man ang dagiti paspasamak.
Agtalagak ka ni Nansay. Tamok, strong woman, jay apo. Sorry, ma'am. Basol ko tinapasamak. Awan basol mo, Pipita. Nasayat kit di daytoy napasamak ta, nalawlawagan ti amin. Istorya ni Madam Dayaw dagiti napasaran nyo apan nubok iti biyag, ma'am. Pudno, ti ko na ni Apong. Strong woman kayaw. Saan maaramid tinakapsot ti pakinakam na babae ti kas iti naaramid yaw. Kat sorry, gapo iti naibagak nalagkip yaw dagiti nagpasaran yaw. Imbis anak ka move on kayo kuman. Baron te anak ko. Kun pudno mati ko na, amana. Kat no agkita da inton agbakasyon dito'y Pilipinas. Pumanawak, Pipita. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupa ti gulib alalaki. Ha? Papanan nyo ngay, ma'am? Ure sa dinon. Basta pumanawak dito'y syudad. Anya nga tanong mapantay ijay lugar yu, Pipita. Kat no maikari dyan lugar may abugyasan na ka. Pakaidayawak launay no kaya titiagpasyar ijay, ma'am. Kasaritak ni Apong. Sa mga alatan iti travel pass ken medical ta, Pipita. Oo na, ma'am. Nasaysayat nga agpaiso no aganwain kayo ako nada. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nangag ko. Sumangpit ni Pipita. Salbad ka kamuto. Gaputi saan mo apa ng video kanyak naaba ka. Sakasano? Kimit ng video kanyak. Tinaan mo. Kitdagi sila ang mula. Tinaalaan iti video. Tagalaspay. Tatila ang timid ko. Tinabidyo. Palpak. Sakasano? Impaidam ni kamuto ti suporta na kanya. Tinakpaipas ka ni ti balay na. Tumat na mauri ko na Pipita dito yung balay na. Ne, lugan mat. Da Pipita sa amat kundi dyan. Sa batak ina. Bukay! At ako sa titay! Ikaw mo ito ay! Ay, ikaw awag na lang, Pipita. At papaarayat, natinag ka na itinunyog. Anya? Ay, sige, timotor ko! Mapanak ka dyan balay na! Tinasaya at Pipita. Tuylugan tara matem. Ma'am, tilangan motor ta na paspas-pas. Kan ag-shirt ka ta kamen. Iuray na kamen, ma'am. Sige, tasurutan kan. Umay ka na, pupoy! Darasam! Kamoto! Kamoto! Darasam, pupoy! Kamoto! Ha? Pipita? Andakan? Kumusta dirig na? Ipandakalangan na sa ospital. Ospital nga? Amay? Kunamot ni pupoy na inawagan tanat nagkaitinyog. Anya? Anya mananday day agalukwan pupoy. Anya? Kaya't mo asawan pupoy! Rabak ko lang. Anya? Just kika pupoy! Kinugtara mo din ni pupoy, Pipita. Kung namilatin nagnika mo tao, saan mat gayam? Anya? Rabak ko lang. Hoy, pupoy saan arab-rabak ti kasta, ha? Gusto una yan nadahanag ko itay. Nagpaspas pa yan ti panang pataray ko iti motor. Takunak no emergency. Rabak ko lang. Takunat. Pangbalat ko kinikamuto. Nay, apay anya ti basol ko king kapo, Pagi. Na? Napakakiti singing contest. Tadi na sinuportahan ka mo to. Na? Punagkilas ti video pa na timid. Hindi mo pa yung pabulo di gitara. Mito na dyan. Anya? Nene. Apay, ay nalipatak mo tayo. Ikuntis mo gaya mga agpaiso ay Sorry Uray pa, pupoy. Saan anasaya atin naramid mo? Inlaw-lawan ako na pinagdandanag. Pipita, ingas di ko ata kaya't ko kumanti makikapya kinikamuto. Ngamin, gimura kanyak. Wan, tama ka pa. Visit ka ngamin. Inlawan na. Kaya't mo, tanayunak ti mangdanugan ka. Tapno mariknam no kasano kasakit na gitirabak mo. Ay, saan ang Pipita? Sorry. Sorry ta timid mo. Kaya't mo, tada ito yung nyog, ti ituktok ko, di ta ulam? Tamay ka ti ulam mo? Ay, saan ka mo to? Sorry nga, Ruden. Rabak ko lang dahil siya. Saan arab-rabak ti kasjay, pupoy? Pagdandanagam da tao. Kasanaw no da sakit ko iti pusaw, di na atake akon. Pipita, sorry. Diya ko maulit. Promise.
Pexman, cross my heart. Pexman, papispisang kantupay, ulaw. Mangibabain ka pupoy, sapay adda bisita tayo. Ay, amok tainyawag mo nga rod, Pipita. Kat kimalay atak mo tin itinyog. Saan ka natnag kasi tirabak ni Pupoy? Ay, nala. Pagyamanak tasan ka apudnoan at nagkamutaw. Nagdaan ka. Agasam nga itamatnag itinyog. Marungrungdo ka na. Supay Suwasi ka pupoy Mga asin, di mo ar-aramidon tikas yay. Tano aramidon pa'y bulbulwin kan. Ditaan, dadaye, mitinagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga panakigasam-gasat, tuy bida tayo, Super Pepita. Sapay lang pumatan na niliwa kayo, pabayad kita ito nga drama, tapos daw makaipaay tiraksak, ken liliwa, tagiti kapatasan, tuy bida tayo. Untan sumara naman di mo ko manipipata, di like, ken at subscribe, ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.